Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam angin tron ngarada dengan pinung dua kapai hana tinggai bersigandang sabong kapai peding ladang kiriman raja ke Kulodan Hade Bandung Kaji Pulau segala roh tira jalan kemakanan tunatan ngotlo sirah ngotlo ram sebabkan rem credina grau letun tampo banjira lemo kapai kandung damong katidang di biang puala Yongan aduh disembah kadu makut kerajarum kena hukum mereka yang jujur susah diandokan hande barang raja yubah hana tinggai lebarangnya kemakanan baladan Teman dosan mohon untuk lagi dulu bapana yang ilahi wa ya Rabbi bulan kami yang sejahtera berkat keramat dan rahmat berdek lepas ni babaya dengan dosan jimon roh budadina jamu midan dijak midan langkah paile mutu me dicumpak lada kaniko rijang persembahan ni baranya yoyan antosan yuwajah pegang Bak Khalifah Raja Raya Yujah Megah Raja Rum Magat pun Jamil juga Dema Dijak Laju Rijang Sirah Puja Pulau Rujang Osar itu Baba Pintu Jilalu dalam kuda Kadudang di gemeliga Raja Nangro kala narupa Raja Tanyong Pandarijang Wahai rakan panegadan Boleh sembah Ionya kujang Ampun laman pemuda Binang doce batik langkah Hendak sembah kau memuda Lemo kapai kamu berangkat Langit lebat di kuala Ban kedua oleh sultan Nehoi yang lalu segera Osar itu yang kenal Terus hujan sabda raja Wahai hujan dengar kamu Dajah dina ukuala Di kuala Nakapale Dan cok jabe kena dama Oleh tidak tak sulutan Iujan ujang
la juala bujang dia pandan daya hingga datang minggu kuala bantare itu bujang kena menghadapan andosan raja Tema bujang laju kuda banyak kita serupanya wahai tengku baru datang ulun tuan suruh raja ni ujantung bantung tuan tamong riang dalam kuda jika melut wahai tuan si kalian suruh raja bantu dengar sabda dengar Budak negara tumtina atau tanah cek berangkat Bantu rakyat balangan rabat taretro batu lutan Angkat tangan biji malam beri hormat ke Raja Rom Muhai ampun bantu merana Raja Yuri dengan tempat Jerotak adat kau mulia beri makanan dan minuman Sikatnya dan kira lebih tempat yang keemasan Keantosan pulau rujak Nanti tujak luni bajan Sulutan layu marisa Punang aja kena datang Pegarian Hesyenara Putih sembah Poan dosan Ampun laman Pemuda Ampun tuanku Murid sembah Pantik langkah suruhan raja Pantik juga di Nangro Aceh Yang kesaleh pulau dia Jauh ke ulun Yang antosan Bak Sultan Merwong muda Sultan Aceh Almarhum Sultan Iskandar muda Geyu Jabar Persembahan Ke Sultan Raja Berhamba Lebong kapai Yun babarang Sikalian pada raja serta tipu cuk surat Kedelan kedok iubah atau sanjung yang surat Yang dah ada raja raya Raja sambut pandangnya Kepujian antara Geyu baca kemayunan di hadapan balang surah di kementerian oleh malam sekalian Tuhan muda. Raja dengar habalang surat ade mangat hanadara Terima sabda Sultan lo bakau dia cendeka Raja tanya baan dosan Toh cip barang yang gandama Budek sembah Kohan dosan Ampun lama naisru pada Bila ampun syariah alam Harap lama kau memuda Kasih kedilai Hikayat taklun Mengaih kau tuan muda Kedewan juri hormat ni alun Orang yang upung pandai baca Hikayat Aceh jalan jamun Lun golong upung Tulisan sambung hanyut lun baca Punya dah salah Mengaih langsung Maklum ke di lun Tengah belajar Wadai yang lebih Singkat bagi lun ada sambung hana leguna dak suku alun ulun tok langsung kanong kutika wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh